Aya request ya di keluarga si Kuring. Guru besar Walatra AA nyungkeun di iya di panggungnya kawal teman kali api kumas setuju penonton Prum Pusaran buat Soibu aja inilah guru besar Walatra Pusaka Surya tepuk tangan. Satria Sancanggere. Satria Sancanggere. Selanjutnya Lina Ketua Bangunan Walatra Pusaka Surya, tepuk tangan. Kang Herman Aragandi Proma. Oh ya,